gutinda katuite dutangira. Iya nagutinda katuite dutangira. Nuko dutangiye ndagira ngo ukurikire filime witonzi. Nakubwiye iyo wumvisha ari kirabiranya wakazanye numaze kubimenyera kantu kaba kaciye ibintu hirya no hino ku isi. Kandi sinababishya. Kaba ari akicyo cy'umweru. HR film. Hafaho. Kubufatanye nanjye yani shanga. Bose nabakagize mu ruhari. Forever Pictures. Ayo ni ama studio. Zini ntangiro MQM. Go take film ibintu nk'ibyo. Abose nabafatanyije kugira ngo katugereho. Honguri yango film studio. Tronfongo management Forever Pictures Gorudani Horudingi ibintu nk'ibyo. Tuvuye reka twitangire filime ku mazina. Tutangire hakurino. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Kazaga. Urakabona ni gato. Ni mu nzira kari kugenda. Ni ntangiriro. Gacaho masaha y'ijoro. Katurore. Kigaca ikimodoka kigacaho. Katurore. Ni ntangiriro. Ngo ni ku kirwa bita Fortune mu majyepfo ya Pacific. Y'inyanja ya Pacific. Hari imodoka yahaje. Ariko hano turi ni ku kirwa bita Fortune. GDR Katururi. Ni ikimodoka dutangiranye vamba mabayibote bimeze gutyo. Mu gicuku turi ku kirwa kiri mu majyepfo ya Pacific. Babiri bavuyemo. Mwanda. Imo indege roni biparike gute hano kandi hari umwijima. Mwana twasebye. Boss ariko araza kutureba. Dufite icyo bashaka. Shatse kubwire boss asoma gatafari kanje. Boss cyo Tony bitch gusa nta kindi. Boss ari kwanga boss yabohirije hano kandi burije. Ubu tugiye kuzamukara hejuru ducana amatara. Jorano buretse mwana. Jorano batangiye kumva amajwi. Tangira kumva amajwi. Mbere yabo basirikare batangira kurasa. Mu kurasa. Sirikare imodoka subira inyuma. Cyane imodoka Lost in the Pacific. Nababuriye muri Pacific. Katururi Majuni Ujwani abo nabagateguye. Hini Jwani ryanga pengezeni amazina nayo bananza Chenge Pchungu Magi Kwanga Mei Kingi Magi Queen. Nuko dutangira bari kuri Fortune Island ku kirwa cyiswe Fortune. Ariko ibyo barashe nitubibonye twumvishe bavuza induru. Ese barashe bike bare mu majyepfo ya Pacific y'iranyanja bita Pacific. Ariko nanone ikindi tumonye nuko na filime yiswe ngo ababuriye muri Pacific hakuno bakomeza bakwirika ikintu giteye nk'ikimuntu kigenda hejuru mu kirere cy'ikidege batwereka imyanya uburyo gikozemo. David Skinny, Graham Stamp bose nabagize mu ruhare. Scott Winnig, director of photography. Screenplay Vincent na Peter. Kadutangire twese tubaye ikaze muri Rio de Janeiro. Uyu munsi rwose indege bita Ocean Airlines turaza kwimurika ni 390. Iyi modoka zikomeje kuza uyu munsi bari buroncinge ngo indege bise Ocean Airlines. Muraho Katururi. Ati mutubwire rwose namwe nk'abantu batumiye ngo muze mufatanye kuba iriya ndege bayishyira ahagaragara. Nabatumiwe batumiye ibyamamare ndetse n'abatwara indege mu kumurika ino ndege bwa mbere. Uramubona yagarutse. Mwibuke muri Romeo Must Die. Umva ya n'amafaranga yanjye nashoye kugira ngo tuve kuri 380 tugere kuri 390 bakoze indege yitwa Ocean Airlines. Byanwaye miliyoni zirenga ijana. Ntihagire ikosa na rimwe ribiryo ryo ryose. Ni umugabo nyiri kuronshinga indege. Sasa indege mu rwego rwo kuyironshinga yahamagaye ibyamamare muri sector zitandukanye zize zitaha iyo ndege. Mbega buri cyiciro cyose hari umuntu wagiye ugihagarariye. Abakinnyi hari uwaje, abaririmbyi hari uwaje.
yatangaje rwose ko uri kuvuga aba superstar. Ati muri gitondo mu agent wacu ntabwo yigeze confirming nimba ari buze patruri. Indege n'ubwa mbere igiye kugenda mu kirere ngo ni indege idasanzwe umugabo yashema amafaranga n'ubwa mbere igiye gutahwa, ariko mu rwego rwo kuyitaha yahamagaye ibyamamara bari byo bigendamo biha umunyenga bega bitahe iyo ndege. Ni indege y'akataraboneka katurore. Ndege ni nziza cyane rwose ugereranije na zimwe tujya tugendamo simubizi. Sorry narimba shinyaguriye bamwe. Narimba shinyaguriye. Hano ni hamwe hasanzwe agenda muri business class, agenda abantu nyine baringaniye. Nono ibaze muri first class hamwe imyeyi tugendera. Hano urundi rwego indege irahambaye gufungura ni gutyo. Abani mwamwe bakora mu ndege. Bakiriya rwose mwaje hano bashyitsi. Tiva bidatinze iyi ndege ya 19 irazwi yagurutse. Turagira ngo imikandara yanyu mutangire mwe muyambaye. Uvuze neza rata. Kibazo nuko turi kubwira abantu bake indege yajemo abantu bake mu rwego rwo kuyitaha. Abayitwara nabo bavayo. Ruzon. Why don't you stay here with me and help out with the guests? We ngwino aho kugira ngo ujye gutwara ufasha abakiriya. Abashyitsi mbega. We ngiye ntago nseriva abashyitsi. Umva niwe mugore mwiza dufite muri iyi ndege genda ufasha. Sasa uyu mukobwa ubundi nawe akora muri ababungirije pilot mu gutwara. Ariko arambwiye ati naze nawe ajye guseriva kuko ari umukobwa mwiza ibyo gutwara bireke. Uri hehe wa muginga we? Ati rwose urugendo ntabwo muzarwibagirwa guhera igihe mwagurukiye. Bite muraho byiza gura nawe mwicare nawe yatumiye n'abashyitsi. Umwami kazi rwose bijyanye n'amakuru. Uyu mukore ni umunyamakuru musanga umunyamakuru afatije nawe bamutumiye nk'icyamamare. Batumiye Sheje nawe ni umunyamakuru kazi Sheje nawe bamutumiye. Batumiye ibyamamare banyuzamo bazana na Sheje kugira rwose rero mubere mu ndege ari buze kubivuga. Anita Pendo Katorore. Atundi umugore wanjye tujya guhana divorce ni byinshi nagiye mwangira nerashobe no guteka. Araganira akanyamakuru kazi. Nyakwa Jeo. Ndabizi business yawe ntago imeze neza ngo ni Gao. None gutohisemo gushora amafaranga muri ibi bintu bidasanzwe muri iyi ndege ihenze cyane. Umva ndakeka nawe nkeneye gusobanurira. Twahisemo Global News Network nk'ikinyamakuru cyanyu kugira ngo mutubera bunganizi tuba amakuru nta kindi kinyamakuru turayaha yamwe bara exclusive. Nitugera muri Hong Kong aho indege yerekeje ibindi uraza kubibaza cyangwa urabibona. Nimbaza byinshi. Rest assured, Mr. Gao. Nyakwa Gao tuza. Ndakeka naguri buze kubyicuza kuba wamisemo. Kasheje abazanye gatangiye kumaza amagambo menshi kandi urabaza abanyamazimwisha nta kindi kibagenza abanyamakuru. Baza byinshi cyane. Mwese mwicare mutuze minota itarenze myinshi cyane turaza kuba duhagurutse. Pilot agomba kubanza kabamenyesha mukambara imikandara mu ara kandi kaje kinyonga. Indege iratangaje pe. Ibyumba bye rwose ni nka suite. Restaurant harimo akabari mbega harimo buri kimwe. Ifite n'ubwiherero. Nabwo bw'igitangaza. Wabwira ntaga mwitayeho yamuriye sini ndakwiyemye. Umva ngewe icyo nkeneye ni inzoga gusa ntugire ubwoba ntacyo. Nyakwa Rodman. Kuko niwe Rodman. Nkunda kureba box zawe batumiye no mu boxer. Nanjye nkunda kureba filime zawe ukina. Kombe kano bakobwa nagakinnye ka filime no gashigagara abakinnyi ba filime. Yo my man. So what you here for? Wowe hano ukora iki mwana? Jewe. Yeah you. I mean you look like one of those rich guys. Urasa nk'abasore bakirisha. Ariko ntago uri muri showbiz. Niwe Rodman. Ngiye banyita Kadisa. Chief of the Yinsan Group. Ati ngiye associate Wayan Group. Ariko ndi umufana wawe. Much respect. Respect musaza. Uyu nawe nundi mukire batumiye. It's time for me to do my own inspection. Uno ngiye gutangira muri pereza ryanjye. Ko mwiza. Mbazanira ikindi cyo nkwa gikomeye cyane. Batumiye abahanzi benshi. I'm just going to put this in a 4 cabin for a moment. Ati gitari yongeye kwimanukana nyijyane muri kabini ya kane. No for real? Oh yes. The storage compartment in this. Ahantu tugiye kubika rwose nani na piano uyigendana twari kuza kuyihabika. Iyo mbimenye nari kuba nazanye na piano yanjye. Ni byambare bazanye.
buri umwe afite ikintu akazemo ashoboye. Nigeze kumva muri New York muri Philharmonic uri gucuranga. Ati rwose hari muri sama nagiye mu rugendo hashize imyaka 15 kumvisha uririmba, ariko sinakwibagirwa uburyo uri umucuranzi mwiza. Bizaba ari icyubero nanjye kongera gucurangira ahantu uri. Ni umuhanzi ucuranga neza cyane. Akazi karakomeje. Filime bayise ngo Lost in the Pacific. Kugera uyu simuzi mwibuka muri season bita DCS Legends of Tomorrow. Harimo cyane nka Atom. I was looking for a chili sauce for my Shifu's recipe. Hano no muri The Flash harimo ni henshi. I hope your secret sauce is enough. Atende gushaka ibirungo byo gukora isosi yagarutse nk'umutetsi. Kuba gacaho. Yagarutse nk'umutetsi wo mu ndege afitemo abatetsi. Nicyo gihe cyo kugira ngo indege yaguruke. Tangira gushaka ibirungo hariya byo gutekesha, yagarutse nk'umupizi. Yagarutse ari negera mbimare ateka katurori. Nacheru hari undi waje. Undi waje ni unyonye kuwa gawo niwe nyiri ndeye. Bagwe namwe bagabo. Hano rwose dufite surprise y'umushyitsi mutari mwiteguye arahageze. Niwe watsindiye rwose igihembo cy'ijwi ridasanzwe. Kandi Samamen. Superstar imeze gute? Mwana ndakwemera cyane nakubonye rwose watano twara guma aho ngaho ntuhave. Undi muhanzi uje. Umva ni ngiye gutoresheje burya mwana nubwo utarubizi. Nari mbizi kare wanshakiye amajwi. Kumbe nabo bahiga amajwi sha ni nka guma ngaho ntuhave. I just want to say thank you on behalf Nanya mbashimire. Akivuga no mugabo muvugiramo. Mu byereje na Ocean Airlines indege muri mwese reka mbashimire kwa mwaje ndetse cheers tunywemo. Nabo yazanye ngo bataye indege ife hano. Kubera icuri hano. Kawo nyiri indege nago ishimisore. Njano kureba inshuti yanjye ya kera. Wambaye nk'ikirara. Ntuze guteza ibibazo hano. Soruje no mugabo naga mwishimiye ati wambaye nk'ikirara ntuze guteza ibibazo hano. Yeah. Surprise, huh? Surprise, hein? Yeah. Yego. Found out that they were roommates at Yale. Turi rwose yahoze ari inshuti yanjye muri Yale. Wagatafari we. Very popular. Ariko ni umustar amaze kumenyekana kandi wavuze ngo dutumire abastar nanjye niyo mpamvu namutumiye. Even that bitch Nucikwe was coming and I didn't. Na ya bitch bita Cory no yari buzi kandi warubizi. I don't ever see you again. Ati yaza kuza ntarabimenya Cory none ntabwo nari kukongera kugwa akazi. Soma gatafari kanjye boss yadariraga abakozi baramutuka. Gaturore. Bavuze ati nababuriwe irengero bakaburira muri Pacific. Iyo ni inyanja. Indege irahaguruka. Ni indege yagurutse muri Rio de Janeiro ubwo ni muri Brazil yerekeza muri Hong Kong. Kongi Katurori. Check. Jason. To do that ever again. Just goes to show how much the atazongera kutsa gukora biriya bintu. Ati birabakoreka ku buryo company gwa gaciro bamusabye ngajya guseriva. to the live performance by the big superstar. Forget about the show. Ariko nitugira ngo turaza gutaramirwa n'abasuperstar bambaye cyane. Looks like Peter kissed his ass in the room. Ati nyakwaga rwose bisa nkaho yarakariye Peter. Rich Prince, the guy we are trying to impress. Ariko harimo umukire w'igikomangoma turi kugerageza gushimisha. Kumbe mu batume ngo harimo igikomangoma. Wakandi kiyikire. How do you feel about this A390? AC390 murayumva gute? 390. Enough power to fly beyond the atmosphere. Tubavuze ko ifite imbaraga ino ndege zishobora kuba zaguruka zikarenga atmosphere. The autopilot mode. You just head it back before landing. Mbere ko duparika uraza kuba wabisobanukiye byose mukobwa nugira ikibazo. For this debut because he thought you need more training. Impamvu rega bana guhisemo ntago ari ukuri umutwazi mwiza nuko bari bazi ko ukeneye indi mwitozo kugira ngo ukomeze kugira ubunare ritwaye. Mbega no gusererezanya mu gake Katorore. Okay. Ni intangiriro indege yo guhaguruka hano yerekeze muri Pacific nako yerekeze muri Hong Kong. Katorore. Make sure you tell the media that you were once a flight attendant with us. Tell them that we give everyone at Ocean Airlines an opportunity to grow. Abantu bose bari muri iyi ndege Ocean Airlines tubaha amahirwe kugira ngo bazamuke. Umva ngiye ntago nserifa hano. Guseriva abashyitsi bari muri iyi ndege ntago ari inshingano zanjye ndi umutwazi. Ati muri kanangere ko turaza guseriva abantu turahagije mu mwihorere. Umva na boss nyine indege kuwa gari guseriva abashyitsi. Nkanswe wowe sasa kano gakobwa naga pilot ariko kubera ari keza boss arashaka kujya guseriva abantu. Uyu munsi ntago ari utwaye indege ngo uje guseriva. Na boss ari guseriva. Bidatinze indege yarahagurutse bayise Ocean Airlines irahaguruka. Ihagurutse Rio de Janeiro ubwo ni mu murwa mukuru wa Brazil yerekeza Hong Kong. Katurore. Indege iratangira. Bagore ngaho mujye guseriva. Wa musore
iki ni igipurizo bita kung pao. That is a new idol. Umva icyo gipurizo ntabwo ari gishya, ntabwo ari wagihimbye. Byiza atari ko hari uburyo bwinshi bwose abashefu batandukanye cyangwa se abatetsi bagenda batekamo iyo kung pao. Geritwa Mike. Sichuan, there's only one kung pao chicken in my menu. Yariyeho abanze yumve. He had high blood pressure. Kuki iyo ataje ngo bari udutekera yari yagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. You are telling me a Chinese Sichuan chef sent an American? Bivuze ngo Chinese Sichuan bohereje umunyamerika ngo azadutekera ibiryo bya gishinwa babizi neza ko abanyamerika mutabizi. Umva nanjye narabyize niyo mpamvu banyohereje kandi bimenyereye neza cyane ndabizi. Sasa umukobwa yatangiye gushidikanya impamvu wohereje umunyamerika ngo azateka ibijyanye n'imitekere ya gishinwa. Uri hano cyari ubufasha abashyitsi twatumiye. You didn't know that this chef was American. Wari uzi ko uyu mushefu ari umunyamerika. Sasa abashefu ubundi ni abatetsi, bari abatetsi bakuru nibo bita abashefu. Nawe rero nimba boss wajya kumwita ngo shefu ubu mwise umutetsi, mbega ubu mwise negera mbimare shefu cyangwa umwise negera mbimare kuko abatetsi rero bita abashefu. Ni ukuri nimba mbabeshya mujye kubaza ababizi neza, mujye mukomeza mwite ba boss banyati shefu. Nabo biriga bishime bavuga ati umukozi aranyuba kumba atazi ko umututsi umwise karya rugo ni umutetsi. Kumbe dore umusitari hana abaseriva mu ndege wansinyera autographe. Thank you. You know what? Aha murakoze urabazi nawe iyo mwahuye bari kugutesha umutwe hako nyine ubugomba nta kindi wakora tuza ukabikora ukabasinyira bagacaho. Your Highness, when we arrive in Hong Kong tomorrow. Nyiri cyubahiro ejo nijoro tuzaba twageze muri Hong Kong. Kumbe uyu niwe nyiri cyubahiro. N'ugikomangoma ngo numukire cyane. Nawe bamutumiye n'umwarabu. Bari abara b'igikomangoma cy'icyarabu usanga gifite amafaranga. You're on board with our mergers and acquisition? Bari kuganira no kuri business ni ugutumira abakire bakarukara ko banashora imari muri company yagiye gutangira ibintu byo kugitwara abantu. Byose bari kuganira n'umusore akomeje kureba nyakuwagaho nabi. Sinzi impamvu ureba nabi. Kumbe cyagawe wibuke dutangira cyane amubwiye ati wa musore wambaye nk'ingegera nizere ko utari buteze ibibazo. Hari impamvu. Ati indege 190 niyo ndege ya mbere igiye mu kirere ihambaye nini cyane. Umva mbere gato. Nitwa Miyaleni nkorera Global Network ariko bajya bananyita Sheja. Umva byakabaye kubyiza ko bamba koreko na makuru mbahaye. Uyu niko captain yongereje captain. Sandaza kubaha interview nyuma. Ese baraza guhindura abari batwaraga ino ndege niyo mpamvu bahinduye bakazana mu bamwibwe bakobwa beza ngo mujye mutwaneye. Umva ibyo bibazanya kwagaho ntago ari njye bibaza impamvu yahinduye abakozi. Munywe. Hey bro. Muvandi. What's going on? Meze biti. Long time. Shize igihe kinini. We say we rack them up. What are we playing for? Turi gukinira iki dusheta iki? Chese no ndege. Nubundi ndabizi iyi ndege izaba yawe vuba cyanyuma. Mumbabarire gato nyiri indege arumva indege ngo bari kuyisheta. Sir. Nyakubahwa. We have a stage 2 code black emergency. What is it? Can you tell me why the Szechuan... Ati dufite ikibazo cyihutirwa. Kuki kira giporezo cya Sichuan cyabira biryo biri gutekwa n'umunyamerika? Sir Peter. Ati Peter wako nibyo byuvuze. You know that? Usi munsi wakoze amakosa urabizi. Yakoze ko sinibyo gutumira kira gisore. Nari maze imyaka 18 ura musore namubona. Nako nameruka afite 18. Kaje giyaneza umutwe none durura muzanye. Ese n'umuhungu wawe? Wants to make a fool out of me. Washaka kunesha umutwe kunsoza. Your son is a superstar. Umwana ni umustar. Kumbe wa mugabo gaye impamvu yarera kare rwana ngo rwambaye nk'ingegera n'urwana rwo ariko ngo bahiruka rufite imyaka 18. Umukozi remenye Peter kuri mwana ari umwana we. Umva komeza ugenda ukamera. Kenda yagiye kugenda mu kirere, ikire ntago kimeze neza. Igihu kimeze nabi cyane urakibona. How come the storm sprung up like that? Ni gute igicu cyise kizamuka bigeze hano? Ati bamwe bavuga ibyiteganyije ntago bari babitubwiye ntago twe twabibonye. Ntago nigeze mbona igihu kimeze gutya cyinshi cyane. Ati rwose hejuru ya Pacific bari kugenda hejuru y'inyanja bita Pacific. What happened? Bigenze bite? We had some pretty severe weather build up in the area. Hano rwose hari igicu cyagiye kiba kinini cyane cyatuvangiye. Bize nabi cyane. Umva uko muguruka simbizi ariko mugomba kugera muri Hong Kong mukagerera igihe. Kubwo umutekano w'abagenzi rero tugomba gushaka icyo dukora ntabwo twahita twerekeza muri Hong Kong none kuko ikirere kimeze nabi.
byadutwara amasaha abiri, tugomba kugabanya umuvuduko tukareba ukuntu twaye. Umva ntago nshaka ko dukerwa ari saa twahaye abantu muri badutegereje muri Hong Kong indege iri buze kubihageze. Sasa uyu mugabo indege ye yagurutse Rio de Janeiro abwiye itangazamakuru ko hari buze kubicire muri Hong Kong, indege ye bayitaha ari iri buze gupakira, ari iri buze guparika. Sasa afite ikibazo k'indege ishobora gutinda igasanga abantu bamutegereje muri Hong Kong barambiwe, abanyamakuru itangazamakuru buri kimwe. We have enough for the original route from Rio to Hong Kong. Ubundi twe twafashe umuhanda usanzwe uva Rio werekeza Hong Kong, ariko turaza kuhindura kuko turabona urimo ikirere kibi cyane. It will take at least 3 hours. Rero ndifata nzira ndende dutwara amasaha 3. Airport in the West Pacific. Tubanze tugiye ku kindi kibuga cy'indege kiri mu burengerazuba bwa Pacific turuhukireyo. The 5-hour delivery. Bivuze ngo kugira ngo tugere muri Hong Kong turaza gukererwa amasaha 5 kugiye twari twapanze. The media is not going to wait 5 hours. Ati itangazamakuru ntabwo ryantegereza amasaha 5. Umva natanze miliyoni zirenga 100 kugira ngo ibi byose bikorwe. Mwimbwe ibyo gutegereza. Atariko boss kino gihe ukiri hejuru y'inyanja Pacific ntago cyoroshye. Reba zino nguba ziri gukubita zino lightning. Look, you guys are the best pilots that I have. Umva muri aba pilot ba mbere mfite. Kandi indege ngishobora kuguruka ikagera hejuru hashoboka. Sinzi cyo muri bukore ko muguruke murenga icyo gihu kibi cyane. Igicu mukomeze muzamuke. Icyo nshaka nuko tugerera y'igihe. Sasa nagira nkurikire. Umukira atangiye kuzana imikino. Ngo kugira ngo adasanga abanyamakuru bamusize ikintu nikibe neza, ng'indege ntigire handi hanica ikomeze inyure muri icyo gicu kimeze nabi cyane, ariko igerere Hong Kong ku gihe. Ba pilot bakabwira dushobora gufatira ngo tugerere Hong Kong ku gihe, abagenzi bakaba babigiriramo igihombo gikomeye cyane. Ubwo no ubuzima bwabo bavuga. Ni ko Captain Roshan. Nimuze gutungurwa nimwumva dutangiye guhura n'ibibazo mu ndege, hari ukuntu indege buri igenda yagera mu gihu gikomeye ukumva imeze nk'iri kugenda ku mikuku. Benga kuri imodoka iyo iri kugenda ukagira ngo ni dodani imodoka irenze n'indege bijya bibaho bayigenze mubwo murabizi ibyo mvuga. Nje n'abandi bantu barimo hano bake. Ndabizi ni bake muri mo hano twakagenzemo. Nongere ikibazo interview ndaza kwigwa nitugera Hong Kong. Turumvikanye. Isheja nta kindi kimugenza na amazimwe ari kugenda asaba abastari barimo hano amazimwe nitugerayo ram interview mu amazimwe. Kandi yo mwawe yishaka yagukuramo. Oya vane wa mukinnyi wa filime yigwisha ku cyamamara ikindi gikina box. Mumbabarire. Ndi kumva mfite iserero ukuntu n'umukinnyi wa filime kazi. Nugira ikibazo. Hano bampaye nakumba keza cyane. Kujye tuzagenda ngicyo cyumba bampaye ubundi ubu kiryamye misereri shiri. N'umukinnyi wa filime kumutera amakofi kumbe dore wa muntu arufite isereri. Ujye ndebera abakinnyi kazi ba filime. We no mu boxer bajya ngo kube. Why are you still here? Kweri kiri hano. Just finishing my second course. Narangije guteka. Get this mess cleaned up. Umva hanagura hano hantu. Ushaka hano ugenda wicaye nawe wambara umukandara. I haven't got reviews on my video. Kumbe ari inkuba. Bagiye guca indege hano igiye kunyura. Barazikomeza ngo bari kugenda muri Dodani. Kira vuba. Kirara kimeze nabi cyane. Boss yanze kumvira ibya pilot wamubwiye. Yitwaza ko indege ikomeye cyane. Rero baraza kugenda babe cyane. Aba pilot nabo nta kindi bakoze bafatiyeho. Berekeremo imbere. Natumuzamuka 48 gutwara indege bura ni imibare gusa. Ni imibare. Katorori. Tumanuke tuzamuke batera imibare bareba. Gusa inkuba ni nyinshi bari mu kirere kirasa nabi cyane gusa boss bayimubwiye naga byumva. Katorori. Sasa ukureba ibaba ry'indege yabonye ibaba ry'indege ryatangiye kuza ikibazo. Baramubwiye ngo ajye gusuzuma ibaba. Katorori. Nyakwa gawo. Hari ikibazo gikomeye cyane kibaye. Banguka. Munyamakuru arareba ntago yaryama bakeneye amakuru. Kandi akazi ke na amazimwe. Arababona batangiye gutabaza ajya kuzamura na karahure. Kureba hanze. Papa we. Kamera gira gutya we na amazimwe na amakuru. Na amafaranga. Zan. Ni ikibazo gikomeye cyane tugomba gushaka ahantu duparika. Twabonye ku ibaba ry'iburyo hatangiye kuba ikibazo. Ati birasa nkaho moteri nazo zitangiye kugira ikibazo bitewe n'ikibazo cyabaye ku ibaba. Na moteri zitangiye kugira ikibazo.
where's the nearest airport? none ni hari ikibuga kiri hafi twaparikaho tukareba ikibazo moteri igize. Nimba atari kureka tubagenda bariho duparika bashaka ikibuga cy'indege kiri hafi. Boss sasa atangiye kwemera, bamubwiye kare guparika cyangwa bagacinda inzira aranga. None atangiye kubaza ati ni hari ikibuga cyiza twaba duparitseho kugira ngo indege tubanze dusuzume ikibazo ifite muri moteri. Indege iri kwandika danger. Atururi. All right, the layover inspection is approved. Okay, but we have to hurry. Can't be late for the live broadcast. Ati sawa mushaka ikibuga cy'indege cyaba kiri hafi tuwaparika turebe ikibazo dufite muri moteri ariko twongera duhaguruke vuba twerekera aho ngo tutaza gukererwa cyane. Ati ikibuga cy'indege kiri hafi kiri ku kirwa bita Fortune Island niho twasanga ikibuga cy'indege kandi iyo Fortune Island twarayibonye ni cya kibuga cy'indege twatangiriyeho ka twikomereze turacyari mu ndege. Zazano uyu ni Peter niwe ugenda uzenguruka mu ndege ibihabera ni iki yafuyeyo ndagira ngo kurikire filime babonaga ko bakari gukata n'imbunda aragakurikira ni bamwe bacumbiki babahaye lift gusa navuze ngo manze mutunyuze kuri coordinate zacu ukobwa yinjiramo hano urwe rero nawe aramukurikira cyane imva bari kuganira. Pretend you'd be some sort of UN force. Listen, Major, you're gonna have to play ball a little longer. Umva ntabwo twakomeza gukina nabo igihe kinini. We got off that island. They're already suspicious. Batangiye kuducika-cika. They're gonna find out. Calm down. We tuza. You got the sample. Kaya dufite sample. You sell it to the buyer. Ati no sample turanya tuyigurisha abaguzi. I will take care of it. Ibindi byose bindekere. Sample n'ubagabo bafite ni yihe n'umugabo n'umukobwa. Enough money for you to take your. Turi mugabo tugiye kuyishira hari abagiye kuduparika aratwishyura amafaranga turi bukoremo ayagutunga n'umukobwa wawe kamera neza. Sasa urabyumvisha Peter bona basirikare bahaye lift ngo hari sample bari baragiye gushaka kuri kirakirwa kandi iyo sample ngo zira coordinate batanze ngo bahanyuze ngo ni ku cyicaro cya UN. Umva sample ngiyi tugiye kuyibagurisha mwe gucingura nasanguye ari kubumviriza okay babamenye bano bagabo ntagara bakorera UN bo bari baragiye gushaka sample kuri kirakirwa ni sample yiki. We are flying low, keeping clear of the storm ceiling. We've changed direction to avoid the center of the storm. Ati ni mpamvu ya mbere itumye duhindura indege tukabanza kunyura bara abantu batubwiye ni ukugira twirinde kira kirere kibi. Jason told me to do what the captain should. But it's a damn shame he couldn't tell you himself. Ati Jason captain wari bwa mbere yakumviye umuyoboye ngo akomeza nyure mu kirere kibi cyane none dore byavuyemo. Bose bari no kubipfiramo. Umva wa mukobwa ni mutari kumva ibyo ngubwiye ntago uzongera kumbera pilot. Arahita mwirukana muri company mbega indege ni parika. Umva Atria yapfuye wa mukinnyi wa filime kazi ngo yapfuye ese yishwe n'iki Katururi wa mukinnyi wa filime yapfuye zakunina ninde wamubonye yapfuye nabi cyane yuzuye amaraso wa mukinnyi kazi wa filime wari uri mu ndege nawe yapfuye. I'm going in. And Vincent ari mwimbere abandi mwese mugumya nanjye ndinjira. Ninjye captain nanjye ngomba kwinjira. I suggest we don't irritate them right now. Captain. Situation is under control. Ibintu byose biri mu control. That's where the party is. Ikirori kumbe kinana rwa rusinzi rukina box rwo rwari bibereye mu cyumba rusinzi. I love your bed, man. Man nkunzi ikiroso cyawe mwana. Mr. Rodman. Nyako Rodman. I have to ask you a question. Aribazo tugomba kukubaza. There are reports saying you have difficulty controlling your emotions when you are not sober. Ati batubwiye ko tujya twumva mu itangazamakuru bavuga ngo ujunanirwa gukontorora amarangamutima iyo wasinze. There is an emergency and as captain I'm obliged to investigate. Ati njye nka captain ngomba naye kugukora iperereza gafite uburyo kavugamo icyongereza gashirwa mu cyongereza gukora iperereza icyongereza mbega kindi kibi pe cyane ariko. Mr. Rodman, I'm afraid I have to ask you a question. Hari ibibazo ngomba gukubaza. Reports saying you have difficulty controlling. Bari atubwira ngo ugira ikibazo cyo gukontorora amarangamutima yawe iyo utasinze. Nake wasinze. Paparazzi how my face. Paparazzi bangenda wo mwana. Ko ndo umustar. There's an emergency. And as captain I'm obliged to investigate. Ibyo ntabwo myitonga captain gusa ni ngombwa ko ngupererezaho. Byagenze bite?
disturb the body right now. umva umurambo muri kano kanya ntabwo dushaka kuwuvangira umurambo ubundi ntabwo bawuvangira uvangira umuntu muzima. The military police will board the plane and handle it. Ati ndege ni muyiparike aho twababwiye abapolisi baho bahakora baraza bakora iperereza mu ndege n'umurambo bawukuremo mwiyukoraho. Bino bigabo twebonye ntabwo bikorana na UN n'umuryango w'abibumbye byabayobeje. Byo birashaka kujya kwigurishiriza sample byakuye kuri kiriya kirwa. Ese ni sample y'iki gusa ntabwo bizera yoza ari umusirikari. Mwibuke muri Superman Return ntabwo irabageraho mwebwe. Nzayiba kuwa mbere uta Superman Returns irahari nayo. Nayo azaba yirimo cyane nka Superman. What did you see? Bonye iki? She's covered with blood. Bonye ari yuzuye amaraso. Ibi cyane. Yewe n'umuhanzi w'icyamare ni Sheja. I think we're in for a lot of trouble. Ndakeka turi mu byago. Who he says he is. It's totally suspicious. Turamugabo ngiye nanjye kumukeka avuga ko ari we ntago ari wari we. That's what I'm saying. Only way right now is to land ASAP so the authorities can take over. Umva ikintu cyambere muri kano kanya turiho gukekana duparike ndege batubwiye ibindi abayobozi bose baraza kubikurikirana ngo n'abapolisi n'abashinzwe umutekano. Ndege ngoma guparika muri Hong Kong. None dore bari abagabo kugira ngo umvikanire butangiye kuyobya indege we kapiteni yafunganye umutwe boss we. Go find Peter, tell him I want to speak to him. Yano chakire Peter ndashaka kuvugana nawe Peter wibuke twasize bira bigabo bimubonye ari kubyumviriza. Peter bambubonye ari kubumviriza. What now? Iki? You know we can't go where they want us to, right? Urabizi nago twajya bari abantu batusabye kujya. How about a crash landing at sea? None uragira ngo tuze kuba twaparika mu nyanja ubwo nyine ni ukurohama. Indege ishobora kuba yagize ikibazo umukobwa aragira ngo bagende baparike kuri iyo helicopter bira bigabo. Bane nimba nta kibazo indege yagize. House assistant is missing. These guys are hijackers. Bano bantu bimenye ni ba hijackers, nomwe barushimusa ushanga yashimuse nk'indege, gari ya moshi no bita ba hijackers. Wabyemera utabyemera uyahoze ari umusirikare ba hijackers. Umva ndakwiyamye. Kapiteni agari kubyumva. Hoze ari umusirikare bari kumwe biragenda bite? Ya minota 10 kugira ngo tugere kuri coordinate. Kuri ya merekezo babahaye. Ni coordonnées mbega mu gifaransa ubwo. Tendera muko tutegereye igihe ibintu byose biraza kwangirika. Situation zimeze gute hanze ni bibi cyane. Icyingenzi ariko nuko parike ndege neza gusa. Bere ko tubura control y'indege. We nta kibazo komeza ucunga ibyahari. Ese nta kibazo uraza guparika indege hatari control tower. Ubundi ibibuga byose by'indege bifite control tower. Buryo indege igiye kugoba kubwira ati manuka gutya uraparika gutya. Sasa indege hari igiye guparika ngo ni kuri koridoro ariko izo koridoro ziri mu nyanja hagati nta munara uhari. Uri buze kubabwira uburyo baparikamo ni iki. Mbega ni ukubaga ukifasha. Indege ntago yitwara cyangwa n'uyitwaye uba uri gukontorwa n'abari hasi bagubwira ibyo ukora. How can a walking talking human being just vanish? Even if he is walking and talking. Ati yabuze mu mushake Peter bamubuze. Looks like Mr. Chef's becoming a pessimist. We're just attacked by some supernatural cats. Optimism is out the window at this point. Turube cyari gitangaza kuba twataswe rwose ni injangwe isanga ifite imbaraga zidasanzwe bikanye nyamaswa ngo baracyaka rishobora kuyishura mukobwa. Oh my god, it can't be. Manange. Hari ahantu hamwe ntashatse bashatse Peter bamubuze. Bano bacera na masiri. Peter wibuke n'umwe ari kubumviriza mvishe kubona abantu badakora UN. Ahubwo ari sample bashaka kujya kwigurishiriza kuri emerekezo batanze. Umukobwa ngo ahantu hamwe atarebye. Ahantu hamwe atarebye ni hehe? Mu rwiherero. Kirano basanze umurambo wa Peter. Cell phone? It's one of those new high-tech models. Telefone mukoresha mwitabaza abantu ni igihangange cyane rwose telefone gitangaza. Don't you? Not really what a good chef should be doing. Guess I was right. Ubundi wagombye kuri hejuru ukarekera kugenda tunekanekana icyo chef wanya yagakoze. Numutetsi. Fata imbunda baratangira. Rozara umusirikare n'amagazine yikuramo. Tera katurore. Bose n'abasirikare yakimenye ni cya hijackers yemenye kari. Bamwe bacimuta indege bakayijyana bashatse cyangwa bakagira inkokora. Kura imbunda we. Ndakurasa. Usara kumutunga imbunda atangiye kwibuka ibyamubaye ku rugamba. Batunze imbunda atangira kubona ku rugamba abantu barasana. Kuno usanga umusirikare byaboneye ku rugamba byaramuhahamuye. Kikiramwo bikira n'iryo mukarye mwaka imbunda. I know why you quit the military. Impamvu wavuye mu gisirikare. Because you can't kill. Kuko udashoboye kwica. Byaguye mu gisirikare. Haguruka. Haguruka. Move. Komeza imbere.
Move to the front of the cabin. Komeza imbere kuri cabin. Everybody sit tight. Mwese ndagira ngo mwicare mutuze, harimo ibyambare n'abahanzi muri iyi ndege. Harimo abantu bake cyane bari gutaha iyi ndege. How come there's only one hostess here? Where are the rest? Everybody here is safe except for in the cockpit. Dushake abantu bose tubashyire hamwe, ati bose bari hano usibye ko pilot niwe turi kubona. The whole cabin crew down to cargo to look for him. Bring them up. Bazane n'abandi babashyire hamwe bose. Katururi ko pilot nawe baramuzana. They're hijacking the plane. Nibi nakubwira ni ba hijackers bari gushimuta indege. Where exactly are you taking us? Mutujanye. Already tested my patience once. Wa musore wahanganye no kwitonda kwanjye. You and everyone else on this plane. You better hope all those bullets hit the bone because nuko ariko sa mwese bari muri indege barapfa. All dead. Ati nuramukuru ashaka agira umwenge winjira muri indege twese turapfa. Mbega yitondera ibyarasaba ku mwenge akenge gato kinjiye ku ndege. Indege mumenya ko ipfuye. Mwese umuyaga winjira bari mwinshi cyane mu kenge gati gashwanyagurika. You need me to land this plane. Umva uranyeneye ngo mparike indege. If you hurt anyone else. Nyeneye kurusha n'undi wewe mva. Whatever you rush is to land this. Nimba ushaka guparika indege. Kurasa captain ntabwo ryaba ritangiriro ryiza. Abandi nibo barasa ariko captain buriya kumurasa ni ikosa w'indege. Deal, Captain. Everyone's safety for the promise that I get to go where I need. Mwese ndagira ngo manze mwicare mutuze umenye ko ngiye ningera aho nshaka kugera nta kindi mbakenera muri bukomeza urugendo rwanyu. Zana uyu nguyu. Make her drink as much as she can and don't yuzuye amaraso ameze nabi. Poison. What's all this? Bira ni ibiki? Just made it on the plane and they knew about it. Ati hari inyamaswa imwe yinjiye muri iyi ndege bano bari babizi ariko twe twari tubizi. Kuba muri za nyamaswa hari kamwe kinjiye muri iyi ndege ngo niko kamuriye. Zira nyamaswa ngo zifite ibibaraga bidasanzwe mwabyumvisha. Them killed. You should have warned us. Wari kwa doye gasupona mbere nimba ruzi ko iriya nyamaswa iri mu ndege. Don't. This creature will kill everyone on this plane one after another. Nimutagira vuga ngo duparike indege inyamaswa uraza kwica umwe kuri umwe mpaka twese dushize. One of them will kill all of us. They're just too fast. So you're Zino nyamaswa ziribangutse cyane. So we land. They're nocturnal, sensitive to light. But if they can adjust the brightness of this cabin, they'll come after us. Ati mwe mukomeze mwicare mutuze ariko inyamaswa ziza kumenyera ko hano hari urumuri rwinshi gutya. Twese ziratumara. Ziramenya ko hari ahantu hari urumuri rungana gutya muri iyi ndege. Tangira kumva amajwi ya nyamaswa. Tangira kumva amajwi ya cya kiremwa. We can't wait for death. It's not long till we land. Take me to the cockpit, Captain. Captain. Tugende. Come on, Mike. Take everyone upstairs. Mike wefata abantu bose bazamura hejuru. We muze tujye hejuru. Captain baramutwaye. Ikigabo kigenda kibere ku buryo bari buparike bagiye hamwe ba pilot bicara na ko pilot n'umwunganizi we Katurori. Hey, sit. We cara wa mujingo. Cara. Ndege bayiparike. Co-pilot. Co-pilot. Where are we? Turi he? There doesn't seem to be any islands. Nabonye ahantu ushaka ko duparika nta kirwa gihari. There's simply no land. Nta n'ubutaka buhari. Just fly closer to the coordinates. We banza umbwire nimba turi hafi ya coordinate naguhaye amerekezo naguhaye. Whatever he says. Kora ibyo akubwiye afite imbunda we. Sasa n'umugabo abwiye ngo bajye guparika mu nyanja muri ya Pacific. Nta kirwa gihari, nta butaka buhari. Ese arashaka ko baparika yeke indege idaparika mu mazi. Katururi yamanuye indege ikigabo nkuko kibimubwiye. Kureba imbere. Cyo babonye mu mazi. Ni igiki? Gasani. Ni hariya. Yaramuparika. Oya. Wewe ni uparika. Sit down. Cara hasi. Yes, you can. Urabikora. Landing an A390 on a carrier? It's impossible. Ati gufata indege ya 390 ukayiparika kuri aircraft carrier. Ni amato manini atwara indege. Sasa igabikira kiri mu mazi ni aircraft carrier. Mbega usanga ari amato atwara bwa budege buto bwa gisirikare buto cyane. Iki ni ikidege kinini. Ni 390. Listen. Umva. You can make it. Ibi wabikora. Ino ndege ni nini kuyiparika kuri aircraft carrier ntago ari ikintu cyoroshye. Yamato yo mazi atwara ubuntu bw'ubudege buto cyane. Umwe bwa gisirikare mbega. Ikidege nk'iki sinzi ko cyapfa kuhagarara. Ndege nk'iragorana kuyiparika. Jason always thought you were the most talented pilot. Ati Jason captain yajyaga tubwira ko ari we munyeshuri wa mbere yarazo ufite impano uri talented.
ndakeka wabikora indege wayiparika. Sawa, ntabwo byoroshye Ziyanga, bikori. Ikigabo kiraba afite gifite imbunda. Dore ubwato ni buto cyane, indege nk'iyi ntabwo imanuka ngo iyitigwa iparike ngo pa nka kajugujugu nibibaho. Indege irabaza igaturuka hirya igenda ifata amaferi, sasa ishobora kujya guparika kuri kano kato gato ikakarenga. Indege nk'iyi parike yabanje guturuka kuri igenda. You knew the destination was an aircraft carrier, didn't you? Warubizi kandi ugiye guparika kuri aircraft carrier. Beginning to think you're crazy. None kutari wabitubwiye muri abasazi. Mugabo udakomeza kudutuka. Captain's pretty damn cool. Crashing strikes me as a better way to go than being eaten. Kibazo. Let it destroy $100 million plane. Wey sasu. Nta mikino umugabo ahangayikishijwe n'indege ye. Ndakurasa. Umugabo n'indege ye nibwo niwo munsi wa mbere agiye kuyironshinga, arabona igiye kumuhombera. Time like this, all my father cares about is his plane and his damn company. Papa wanjye ameze nk'injiji ikintu yitodora abantu bagiye gupfa ari kwita kuri company ye indege igiye guhungabana aho kwita ku buzima bw'abantu. If a plane crashes, I will never see my dad again. Mfite ubwoba ko indege niramuka rwose ishwanyaguritse nazongera kubona iso wanjye ya miteto y'abakobwa. Tururi nakubwiye mu kirere habamo imikuku, ntago mwe mubizi, bamwe bake cyane hano muri mora ni bake cyane mu kirere habamo imikuku ejo bundi burya. You should really play James Bond, man. Twikomereze. Kobwa yicaye hano ko umukobwa afite agakufi karimo agafoto k'umwana. Ibuka kira kigo cyambwiye ati tugurisha no sample uraza kubona amafaranga yakwitaho akitaro ku mwana wawe. Indege yafuye yo dore ya aircraft carrier nakubwiraga ino usanga itwara amato ya gisirikare nako utudege twa gisirikare tumwe duto yize gaparika nko ku nyanja hano hirya ubundi utudege tukavayo bazana indege katururi njya guparika bona ntago yaparika neza arayikatiba barikora mu mazi mu mazi. Indege ni ikibazo arongera arayihindukiza. Wamujinga ngo andi mahirwe yanyu muparike indege neza. Ongera ugerageze Yanga. Sinshobora urabikora. Umva wamujinga ni indege tuyiparika nabi imibare ya hano ni mikenya indege yose iraza gushwanyagurika. Ese mukoye wabikora neza ko murusha yego. Sajya muri control umukobwa ni uri muri control buriye. Patroli twatangira gukontorora indege we arumva ngo yabikora. Iriya ndege ni nini, ubwato ntago ari bunini bihagije ku buryo indege nk'iriya yabuparikaho. Hano parika bwa budege bumanuka butoshe kahita kaza kagoga parika. Iyo bisa bituruke hirya igenda murabizi. Kobwa arayizana. Patroli kura y'amapine indege ziparike. Kato ni gato. Guparika nabirangabura gati indege irawushura kandi indege sha irabanaga. Wibuke filime bayise ngo Lost in the Pacific, ababuriye mu nyanja ya Pacifique. Patroli kobwa nabuze ati kandi hano abantu bari gufinatira ngo ni hafi yahandi bita ngo Triangle de Bermuda niko muhitarya. Haburira amato menshi nibo tazi batangira kwambara utuntu kwa life jacket. Everybody be ready to unbuckle. As soon as we land, I'm opening this door. Umva mwese mwe tayari indege bakimara kuyiparika turetse tubakwepa tuhite dusohokera muri uyu muryango. Nikubahiriza turiya baramutse baguye mu mazi turatwakora ni chambrere niko mubyita. Ku buryo bakomeza baririmba hejuru y'amazi. Ukora inyanja nago bisaba ngo ubuzi koga. Shira kubuzi koga ariko utakoga ahantu hanini. Ariko ifite karabye burutinda mutarapfa. Ndege barongera barayihindukiza. Gatururi. Wa musana atangira gukozaho. Wa muhanzi atangira kwicurangira. Arebe ko yaba mara ubwoba. Uno mu boxer ni ibyamare bya byahuriye mu ndege. No mu kiregaho yashaje. Muri Romeo Must Die kumwe na Jetri yari agasore maze gusaza. Ndege barayihindukiza. Patroli kobwa hindukiza indege ni nini. Tera imibare. One last time. On my order, empty the fuel tank. Kwitegeko ryanjye ndagira ngo tank uyimaremo amavuta. Bega benzine yose ayimare muri tank. Is as wide as a carrier. Our wing will smash the bridge.
ati kuko turamutse tumanuye ino ndege igakoma ku mafuta benzini ikameneka bishobora kwatsa umuriro twese tugashya. Indege bagiye kuyiparika nta na benzini basigaranye, bivuze ngo kuyihakura ni ikibazo. Let's fucking do it! Reka tubikore. Cyo ni ikiyahuze. Umukobwa amanura indege atururi zara hano bagiye guparika n'ubwiyahuze nge nabibonye. Cyozo dushobora guparika tukarenga. Ibyo nabyo tubiteganya ariko ntacyo bivuze, n'ubundi batarenze banaraswa. Umukobwa amanura indege. Ocean Airlines ni ubwa mbere indege bari bagiye kuyironshinga rigeze ku isoko. Indege ngiyambaye cyane. Indege ivayo. Wibuke igenda ahantu harerere iri baba rirasigara. Ngo ntabwo bakivuye hano tuwacyo ni icyambere baba rasigaye. Amapine aracika. Abantu sinzi nimba bava muri iyi nyanja ya Pacific. Amapine irindi riracika. Manuka y'indege iragatsindwa n'Uwiteka ngenda yivuga nk'umuntu yizi, ntago nayibonye muri filime. Indege nuko ikomeza kuvayo, akato ni gato komeza kugenda. We mwitegura dusimbuke. Baza nyafyan. Simbuka wa mbere avunika umugongo. Babiri ba mbere bavuyemo ari gusorwa na musirikari. Abwira ati musoke. Bandi barasoka. Sasa dore hasi ngo hamwe hari ya nyamaswa arafunguka. Gitari yamanutseyo. Wibuke hari inyamaswa iri muri iriya ndege. Indege ashaka kurenga imbibi. Uyu nawe avayo. Mbonda yashizemo amasaso. Kagasimba. Simba kugera no kiratuza. Menya ari umuziki utumye gihagarara. Kumbe gisimba kubera umuziki cyanze kuvaho kiri. Wa murano ava yari isokera. Tugende. Gisimba nago cyabataka bari kugicurangira. Nawe tugende. Simba bagicurangiye kiricara hamwe. Buri inyamaswa zikunda umuziki nawe huye n'intaruka yicurangira ntacyo yabigutwaye. Iyo yicira hacishene indege ivayo. Nimba bari buve hano batesinzi. Ndege ba pilot baracyayirimo. Ba pilot bakirimo. Abura gatora ni igisiga cyangwa inyoni kije kikayihagararaho, usibye ko nta gisiga kiba hejuru y'inyanja mo hagati kuriya ntibibaho, ntiwapfa kukibona. Yamanuka mu nyanja hagati ntiwapfa kubona igisiga. Tururega igisiga nacyo kiraguruka kikananirwa, kandi inyanja ubusanga iruta igihugu. Ntakure igisiga cyaguruka ahantu kitari buze kubona ahantu gihagarara, kikamana amasaha menshi nta n'akantu ko guporeza. Niyo mpamvu utapfa kubona igisiganwa hariya cyangwa inyoni. Bano barasohoka. Ndege cya gisimba sigaramo hano. Twagiye. Uyu aramusunika. Yasunitse umukobwa. Sigara Agasimba kaba afite imbaraga bidasanzwe. Ndege yinjira mu mazi. Ndege bibayeho nk'ibyabaye kuri Titanic. Nayo bakishyira mu mazi umunsi wa mbere bavuga ati twakoze ubwato bw'igitangazo. Uwo munsi nibwo bwarohamye. Uwo munsi nyine nta n'undi rugendo ubwato burakora. Kumbe ni indege wari umunsi wo kwironshinga bari bayitegereje abanyamakuru itanga ibirori bidasanzwe muri Hong Kong. Ntabwo ibashe kugerayo. Baski hano. Zyang yapfuye. Indege kumanuka mu ndege kuri aho mazi sinzi ko wavamo ntibibaho nako. Inyanja iragatsindwa. Noneho ugakubitaho ko yamanukanye n'ikindi kintu cyashaka kumurya. Avuyeyo. Hey! Get over here. Kabira cyaba bifite imbunda. Hano turi nihe? Uraza kubimenya nyuma. Nshaka kumuha amakuru. Shut up. Everybody move. Funga umunwa mwese mufunga umunwa. That way. Komeza imbere. Kigabo cyabafasha. Line up. Murongo sha, mukora umurongo. Line up. Sasu hejuru we. I will not ask again. Mupfukame kandi ntabwo nongera kubisubiramo. Kama imbunda ari kuri bitangaza. Welcome to the world's largest aircraft carrier.
Unakaza neza mwisi ya aircraft carrier. Shame that we don't have any champagne to celebrate. Birabaje cyane kuba tudafite champagne ngo tubanze duserebure. Follow my orders. Ari mudakurikiza amategeko yanjye. Cyangwa mupfi. If anyone moves, nihagira uvari kill them. Umwice. To get our money. Twe tugiye gushaka amafaranga yacu. Tuve hano tugende yagiye kuzana amafaranga. Some of us are injured and we need help. Hari umwe muri twakomeretse yakeneye ubufasha avuga icyongereza kibuno umukobwa shaho. You're right, Captain. Uravuga ukuri Captain. Help her up. Mufashe. Hari wakomeretse ngo bamufashe n'uwariwe na cya gisimba. Baragagurutsa. Sasu ku mutwe. Oraye kumufasha. Don't need to kill anyone else. Namwe ndabamena. Where you want us? You don't get it, do you, Chef? None of you. Mwe nago mubyumva. The creature's teeth are toxin. She had far too many wounds on her body to survive more than an hour without the antidote. What I did was reduce. Mwece tumutazi uriya mukobwa yarerewe n'iriya nyamaswa kandi na nyamaswa mu menyo yayo habamo uburozi. Uriya mukobwa ari gukomeza karibwa kubera nta muti dufite n'ubundi nyuma y'isahari kuba amaze gupfa n'ubundi akiribwa. Icyo nkoze rero ndamufashije nihutishije urupfu rwaho kugira ngo akomeze aribwe. Kumbiza iriya nyamaswa ikunoshe cyangwa ikakuruma haba harimo ubumari gusigamo bukomeza bukakurya mpaka upfuye. Ngiye kujyana kano bahita mu mafaranga nugira ikibazo. Ni ya sample bari bagiye gukura ku kirwa. Bavuze ngo ni sample gusa ntago namenye ni sample y'iki. Ubwo niba ngombwa barabitubwira. Uyara bacunga gusa umugore yifitiye ubwoba. Ntago ari umugome nka kira kigo bari kumwe. Ibuka afite n'akadari karimo ifoto y'umwana we. Igikomangoma kiri hano cy'icyarabu. Manukamo hasi mu bwato. Dr. Han. Muganga Han. Muganga Han. Bari mu bwato bameze nabi cyane. I lost you here. Listen. This is a soil sample from the cave. Where? Ati iyi ni ya sample ya bwa butaka buturuka muri ya kave cyangwa bwa buvumo nari nyizanye. Wakerewe cyane umuntu yatumarira. It's all my fault. Kandi byose n'amakosa yanjye. I know the company has been dumping funding into your research. Ati ndabizi company yarohereje amafaranga menshi atera inkunga ubushakashatsi wari uri gukora. It's going to explode. Ati ubu ngubu nta kintu na kimwe twageraho. I'll set on self-destruct. Ati ubwato bwagiye kuri system ya self-destruct. Ubwato mbega akanyagare kose buraza kwituritsa. Uko ngo burimo icyorezo. Ubushakashatsi n'umusaza yari gukora bufite icyorezo gitera kanseri. Yari gushaka umuti. Ariko umusaza ubwato bushyize muri mode ya self-destruct bwo kwirimbura kugira ngo icyorezo kitaza kugera kuri. Ubwato akanyagare kose bwakwirimbura. The child on your necklace. Katurore. Hustle, what are you doing? Kora ibiki? Freeze! Mutoni. Ngwino hano sha. Poison in her body is taking effect. Stop the bleeding. Can you fly a helicopter? Anything with propeller. Ko mukobwa nawe yari yariwe. Wa mukobwa nawe yari yariwe na ya nyamaswa yamukomirikije. Wait, why do we have to go find him? We should just leave. Guy's a time bomb. Who knows if we'll make it out of here as long as he's around to cause trouble. Ati ubwato bushobora kurimbuka ntabwo twamenye ko turi vano urabwo turamushyira hasi. Yose ari umusirikare. Internal layout. I'll be fine. Mwe mushaka kuntu muri vano nge nazo ndi umusirikare byose ndaza kubikora ndiko tone mungire ikibazo. Agiye gukurikira kira kigabo cya Vincent. Try my third dish yet. We'll wait for you. Turagutegereza. Bagiye gushaka kuntu bavano kuri ubu bwato. Bwato bari gufitira turo mu nyanja hagati buri muri mode yo kwirimbura. Muri iki ibintu ubwato bisasu bya kirimbuzi n'indege zimwe na zimwe uzanga zifitiriya mode yo kwirimbura. Ugiye bonye bikomeye bikirimbura. Buryo bwato ati ko mbona nasimilita mbona. Yesu ushobora gutwara akadege sasa uyu nguyu ashobora kuba atwara zira ndege nini kajugujugu kamucanga. Yageze kuri kajugujugu iramucanga nkuko nawe ushobora gutwara imodoka mutika gucanga nyine. Sasa uyu nguyu ni kapiteni w'indege nini ariko kano kamucanze ari gusaba umunyamakuru nimba ashobora kuba yatwara. Uyavayo. Muzegawo abaza kubanza gushaka benzine fuel amavuta y'indege zana kunino
Kadege bagakubita imisanzu wenda barebe ko kabambutse bakabakura hano. Tuzatanga. Gatari kwinjiramo buri muri mode yo kwituritse yo kwirimbura. Igisasu cya kirimbuzi buri hari ukuntu bakirasa. Gatabongera bakagishyiramo mode yo ko kirimbura ubwacyo. Kikituritsa mbere yuko cyangiza abantu. Quick, everywhere. Be careful. Self-destruct. Muve hano mugende mujye kure. N'ibiki bijya mbere. Destroy the ship. Don't let them reach land. You must stop him. I will. Ati ubwato mutaza gutuma bugera ku butaka uhagarika uriya mugabo. Umva. Fine genes. Reverse the growth of cancer cells. I'm truly sorry. I went slow. Ati buno bwato buramutse bugeze ku butaka bushobora kwanduza abaturage bo ku butaka ku buno bwato butwaye imiti n'imyuka ishobora kuba yakwanduza abantu virusi. Ubu bwato ntibugere ku butaka. Nicabwiwe n'umuganga. Sasi ukujyanya kuwagao ari akuri no kurembere kuri bwa bwato ya craft yabonye za nyamaswa zaje. Hari nyamaswa z'inkazi nyinare n'izindi ariko izi ngizi ngo ni nyamaswa ahubwo zifite supernatural powers. Hasi imbaraga zidasanzwe mbega zifite imbaraga imeze nk'iy'abarozi n'imizimu. Mbega izi nyamaswa ntizisanzwe ntizibaho mu yandi magambo kuko unosha gusumenya ko uburozi burimo buri bukwice. Nyamaswa zitarabagera uratangiye kuzicurangira. Tom Cruise. Tom atangira kuzicurangira zituze. Ngeze hano ziratuza zumva umuziki. Muziki ariko burya. Hari indirimbo zatuma inyamaswa zikurya ari indirimbo. Hari bya birimo by'ibi hip hop bikanga biri inyamaswa itigira ngo uri kuyataka. Ndacyo hari wonda humeka inyamaswa iti kwataka. Ariko harakazi kigatuje inyamaswa ijyamo nayo rwose kumvira mu mafuri igatuza. Ariko bya bigoma byanyu byabamira byo de wareni hari inyamaswa iti gushwanyaguza. Katorore yatangiye gufata ubwato subizamo ibyari byasohotsemo imbere. That's Nicky Lee's gun. Never thought you'd kill a woman or anyone else. Iyo mbundu yatse umusirikare mugenzi wanjye ntabwo nzi ko wakwica umugore. Gun down. Iyo mbundu ayishyire hasi neza gake. Self destruct activated. Node ko yakwituritsa iriho. Activated ku bwato bukomeza bagasopo bumara nk'isaba bagasopati ubwato buraza kwituritsa nyamara buraza kwituritsa mwaciye isheni bukababurira. Iyo ni technology. The soil sample for twice as much. Atano ngene naje kwishakira sample y'ubutaka bwara muri kago ari kubwira musirikare ku wundi patrole ngokora tera umusore kiramuniga uyu musore asigari shefu nawe nimba bakwita shefu menye ko bakwita umutetsi we birirwa bagutuka indi hasi kora imbunda barazitungana. Kuko umusore yarahamutse kubera urugamba atangira kwibuka ku rugamba uburyo abantu bapfaga bukurashisha imbunda bisigaye byaramuhahamuye. Ntago yarasamanura imbunda. Ntago rega watsinda. Akiraho dore ijanja. Kagasimba kageze. Ijanja. Aramurasarasana n'agasimba. Amumena n'agasimba. Dusimba turi hano ni twinshi cyane. Twuzuye ku kirwa. Aracyari kirabiranya. Katorore. Asigaye iminota mike cyane ubwato bukituritsa. Arakora iki? Ukumva uyu nguyu yaracyari kujijisha utunyamaswa n'itombo koroza ari gucurangira imbwa. Imbwa ziragenda ziratuza. Nizambwa ariko zifite ibibaraga bidasanzwe. Arazicurangira imirya y'inanga irace. Imirya y'inanga. Uyatangira kuzifatisha sipuri z'umwuka azihuhira. Nago wawe iminota irenze 10. Iminota itarenze na 5. Uhita utangira kubura umwuka. Izi zirabarya tu. Aracuranga papa yabonye umwana we ari we witangiye abandi. Asigaye ngaho nawe wicaye vugiriza uri nimbambara iminota 10 mbaza icyonwa. 10 sinzi na 10 ni myinshi. Mari 5 vugiriza ureba urabura umwuka. Uyo siba y'ibiri. Uretse acece kure we. Iyo njyana ko twumva na ritime. Ya mbere ivayo itaraza umuriro urayiha. Papa yaje. Zari sanje kumvinye injyana nayo. Papa kura y'umwoto. Uzegawo. Mwibuke muri Romeo Must Die. Yagukiriye nyinshi cyane. Izindi nibuka ariko nzi ko yakennye. Kajugujugira tangira.
kajugujugu iratangira. Papa tugende, papa tugende. Papa arasa nk'uwitangiye abantu hano. Shaka abandi baguruke bagenda. Inyamaswa ni nyinshi, inyamaswa ziri kuza mu Vietnam ntizishira. Yaratwitse aratwika, umuriro uramutenguha. Nta mvura idahita, nta mvura idahita, nta muriro utazima. Mwana wa kampani yanjye ntuzayigurisha warwana we. Mbega ni nko kumubwira ati ndayikuraze utazayigurisha ngo uyabyinire. Papa mbega arabizi ko hano atarenga. Yabwiye mwana ati kampani yanjye ntuzayigurishe. Indege iratangira. Katorori uyu mutwazi nawe atwaye kajugujugu nawe ndabona nta bunarari itwaye afite. Iya mbere ivayo. Sasu yaje. Sasu wa musirikare asigaye ari chef, asigaye ari umutetsi. Uwo ninde wunduje? Ni bwinshi umunyamaswa buri hano nibuva ku bintu kuko urusha gusumenya kuri umupfu. Katorori kuri imbunda y'indege. Masasu sasu ku nyamaswa, sasu ku nyamaswa. Ni captain Sedefe kuvuga icyongereza kibi gusa. Usura za fatanu bacaho. Umusirikare mwe murahaguruka basanga imbere, nta mpamvu yo kumuhereza ngo mumutegereze. Mwe mucaka basanga imbere yavuyeyo. Ati mwihute cyane buriya bwato burenda guturika. Tubundi ngewe nduruka mu bana b'umugore gutunza imbundi ushatse uhita umubwira ati wambereye umugore. Ubonye ko umugore afite umutima ukomeye nawe nyumvire. Abana bucya ko ni ibyihebe koko. Ngo umugore yagutunze imbundi tuhita ubona ko umugore mukwiye kubana. Mbega umugore utagutunga imbundi ni mwabana. Abana bose bigize shababu. Ndagira ngo ya ndirimbo wari uri kuvugiriza uze kuyindirimbira. Arongera aravugiriza. Kobwa babageze imbwa. Mvugiriza numve sheri muri mu bibazo papa warapfuye ngo vugiriza. Nacyo kikavugiriza. I think I'm done cooking on an airplane. What about you? Ati hano ikibazo nuko nabasha kubatekera muri aka kadege. Bafashe indege babashe kurokoka. Bafashe inzira barerekera. Wibuke bari babategerereje he? Bari babategerereje muri Hong Kong. Gusa siko baje kugenda. Bivuze ko wapanze ibintu buri gihe siko bigenda. Akana ko bakita ngo Lost in the Pacific. Yari kirabiranya rock nk'ibisanzwe. Imana ibamugisha ndabakunda cyane. Ciao ciao. Brandon Roth mwamubonye nuri wari umutetsi. Yagukiniye filime nyinshi na Legends of Tomorrow.